Ini tadi nih yang gagalin banyak gue nih. Sakit nih. Sakit banget cuma. Dia sakit banget. Maniak. Yakin. Bokir. Welcome back to my channel. Warpack Team. Ding ding. Oke bro, jadi di video kali ini kita mau nge-reaction videonya Gerald Wijaya. Sebelum kita nonton videonya Gerald Wijaya, kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, jadi cus. Ada video barunya ini Gerald Wijaya. Ya, itu video barunya. Gaspur. Your business idea needs a website? Pasti So go to iklan. wix.com. Iya. I know what you're thinking. Berkali barang. Mbah. Aki-aki diserangkan. Asik. Siap, sudah subscribe dong. Yo, halo, welcome back to Barber Spot again. Katen dulu kan? Woi, Ronan. Aduh Royongan kagak menang. Hai Arul, hai Nuk. Arul siapa? Anjing. Bosan gas. Akhir. Wah, di bab dia. Kan hebat nih berdua nih. Kan hebat nih, belok dikit. Iya, cakep banget tuh. Iya. Ya tuh kan cakep banget. Oi, kusin. Mati lu. Matot. Matot. Gua takut. Kedua ngomong gue ya? Aduh, gue malah ngambil gituan lagi. Be aja sih anjing. Iya. Gusion. Seneng gue ketemu bosan begini nih. Gusion. Ayo lagi kak, combo lagi kak. Ayo langsung dong gitu dong. No, gas lagi. Iya, bokir mati. Iya. Di babi hijau. Kagak ada ya? Aku hilang. Anjir, combo cu. Mati lagi. Di mode arcade ini di. Mode arcade. Kasian boy. Kan bisa semua. 3 orang. Udah Kir. Cakep banget Jenong. Aduh. Gusin lah, cari Gusin. Mati bisa tuh. Gak apa-apa. Ya. Balas sih. Mati. Di sana mati. Mati udah. Oke, dapat kill. Mati lagi. Bisa kill. Ini taruh. Woi. Kill. Banyak. Ini banyak. Anjir. Padahal di sini gimana caranya? Yes, anjir. Jangan banting ke HP kalau kalah. Iya. Cari Gir. Cakep banget di situ terus dah dia dari tadi dah. Dia ngebak pakai jadi tuh. Cakep Gir. Awas ke sana, mati ya. Cakep banget Gir. Sabar Gir. Eksana itu dari belakang main bokongan anjir. Sabar. Pura-pura mundur dah. Pura-pura mundur dah. Terus ini biar mati. Cakep banget Gir. Ayo, enak anjir. Rata. Nah, ini orang. Ini tadi nih yang gagalin banyak gue nih. Sakit banget cuma. Dia sakit banget. Maniak. Yakin. Bokir. Oke. Kedua kalinya bangke. Maniak tapi mati cu. Mania. Menjadi sendiri. Ayo gaskan lagi dong. Lagi dong. Cakep. Cari Kir. Ya di base anjing. Tangan. Recall ya. Iya. Ya elah dukun beranak. Semua. Sini lo. Tidak sempat keburu mati. Maju
ya Cep, masuk aja TP. Asik, Iya. aso ini. Iya. Ya, kabur. Mana sempat? Mati lah. Iya kelah. Lagi Cep. Udah masuk. Ayo lagi dong. Ih, tower sakit banget anjir. Ayo langsung aja dong, tabrak dia dong. Ayo, kiri. Ini dulu, ambil. Nah, udah hidup. Lanjutin. Ayo, kiri. Awas pakai lo. Hehehe. Iya. Mau main 30 menit gua sama lu. Gua bantai masih cepet lu anjing. Aduh, enggak beres. Kagak beres, gue yang wah, gerakan nih orangnya anjing. Gugup mau kalah. Gugup anjing. Pramuka kali gugup 1, gugup 2 anjing. Kocak sekali Gue nih. kiri, ciduk dikit. Ciduk dikit. Dari dulu kocak. Sedikit. Mau menang cium tangan aku dulu. Iya. Lo siapa anjing cium tangan lu mak gua lu anjing berangkat sekolah kampret. Nah. Iya. Dapat. Belum mati. Sakit deh tadi. Sakit. Sakit bisa menang. Ih, gede nih super. Nang mobil dong. Iya. Mau bangkit lagi. Cakep. Sama minggir semua, minggir. Ya. Ada pesan. Dari tadi. Mampus. Bayangannya. Mau gosen. Gosen di belakang. Gosen. Tidak bisa kabur dari saya, kamu tuh. Enak. Santuy. Cakep, Cep. Asik. Riko. Enrico. Bisa santuy. Selamat bos. Ayo. Dua, tiga, senang. Senang, besinong. Gasnong. Gas nong. Dengan 9 dia anjing. Yakin menang. Dia ini mancing halus anjing. Ya elah, mana sempat kebun mati, mana sempat. Mas, langsung finish. Mati deh. Aduh, mati gua kampret. Gaskan bro. Gas. Ayolah, ukti. Ih, cakep banget di situ dia. Cakep banget. Belok apa? Ya ampun. Ya. Gak usah di sini juga mati deh. Mati gak guys? Kata ya? Cakep deh. Cakep. Buset pakai rainbow anjing. Rainbow itu dalam. Iya, ada kena. Bunuh gue ngomongin dari. Mampus. Gak usah. Pernah SD-nya cuy. Cakep. Kompak sekali juga nih. Dulu kalau gila. Semangat. Woi, buru. Buru. Deh, banyak. Buru, gosen. Gue pecahin malah anjing nih orang nih. Kejar terus. Lari. Masih tokor nih. Ayo terus. Ora. Anjing gue mati. Gue di sini, gue di pinggir. Burukin, mati dia. Cakep. Aduh. Ya, gue udah immortal sih. Lu yakin gak Bram? Ya ampun. Mati. Anjir, peksannya cepet banget kodonnya anjir. Ada peksan awan, cuma ada peksan aja. Terus kita. Ya ampun. Ya ampun. Bertambah lagi penghuni neraka. Ayo gas, gosen. Gaspun. Manu Cep, kita berdua gitu menang gue. Nice. Ayo kece. Mampus. Dia terus mancing dia. Ayo ketik. Mampus. Panik. Panik banget. Dia mati. Ayo udah tore dia juga. Ini uber udah ini udah. Mampus. Dibalik lagi itu. Dia udah odong anjing rainbow. Rainbow anjing. Kabur. Weh, tor. Ari paling. Be. Kesempatan dalam sempitan lu ya. Kesempatan dalam sempitan ya. Mati dah ugut. Ya anjir mati. Ya. Wah anjir. Ya. Ini ada yang apa? Ibu kalian lonte. Bye.
Gak boleh. Dari bawahnya. Berapa dewasa ibu? Anjay. Emang punya duit? Emang punya duit? Gila sekali ini. Skin aja trial 2 jam anjing. Skin lu aja trial 2 jam. 2 jam. Anjing. Lamar. Mari kata skin trial 2 jam. Mari. Kin gak usah naik. Ayo gas. Dia di base nih, di base. Siap-siapin aja rival buat kabur. Dia bakal kabur ke base dia. Gocek 1, gocek 2. Bisa kirim rezeki lebaran. Berkah-lebaran ini. Berkah-lebaran. Enggak apa-apa nonton sampai habis ini aja dulu. Oh iya. Ya ampun. Sorry Kir, dapat gak Kir? Gak apa-apa. Anjir, Ih. udah bed tower kampret. Gue udah immortal sih. Jadi don't main. Gue udah immortal. Iya gue Ipan. Gaskan. Happy sekali mantap ini. Iya, happy sekali. Santai gitu. Lu bilang putaran ke kiri nong. Ya, gue bilang putaran ke kiri. Gusion. Maju dia, gila. Gak apa-apa. Mampus. Kita maju. Di dalam bus ini. Di plus. Mati kok di base. Di beli motor lu jual item aja nih. Bener aja. Ya aja sih. Ya, ada sih. Nyeri dada lu ditabrak di base aja. Terlalu nafsu tadi kalau kata gua anjir. Gitu anjing. Pindahin nih. Ya mati lu. Lu enggak ada yang motor, Di? Mati lu, Di. Mati. Pindahin box pindahin. Enggak kita hidup. Iya, jangan bisa mampus. Posisi kiri. Ya. Ayah. Anjir. Defeat. Cucu kurang ibadah kayaknya. Ya. Nggak dirasa nih kalau video-video yang gokil lucu yang ditonton nih begitu. Apalagi videonya Gerard Wijaya. Ya 11-12-nya Milia. 11-12-nya Milia. Milianya Mobile Legends. Nah, milianya Mobile Legends. Gila. Nggak dirasa berapa menit ini? Berapa menit? 11 menit. 11 menit nggak dirasa kayak 5 menit. Kayak 5 menit di mungkin seru sekali tuh. Seru sekali. Ya. Oh, dari tadi dia tahu main fun sekali Ya, tuh. fun sekali. Jadi apa nih? Terhibur juga dia. Ya, terhibur sekali. Ketawa juga dia karena Ya. GS juga tersisa sekali. Ayo. Tersisa sekali karena sudah gusir. Baru hidup langsung mati. Langsung mati. Kocak sekali. Johnson juga, gigi tawaninnya juga. Drivernya tuh anu joki-jokinya. Oke, kita pernah GS terus. Jadi menurutku yang belum subscribe channelnya Gerard Wijaya, di subscribe coy. Karena video-videonya itu menghibur sekali, lucu-lucu, gokil. Nanti kita taruh linknya di deskripsi coy. Oke mungkin sekian dulu dari video kami. Jika kalian suka dengan reaction kayak begini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe guys. See you next time.